Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go musielelo ka Stanley Tlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube ko bo segole mmogo ka tshedimosetso. I've been advised to also place on record that I'm a suspect in case involving the EMPD, and I therefore do not wish to answer any question regarding my interaction with the EMPD. Mo kgasong ya rona segong jono solofela go utlwa fa Vusemose Cat Matala tlhotse a nelana ka bopaki jwa gagwe moraga gore babueledi ba gagwe ba emise kopo ya gagwe e malebana le tshwanelo ya gagwe e kgatlhanong le go senela tshedimosetso e ka bakang gore a bonwe jaaka yo molato. Everybody must account for their actions because people do that on their own volition, out of their own greed. Badiri ba le supa ba masepala wa Emfuleni ba tlhotse ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Vanderbilt Park. We've achieved turning the municipality around, increasing its revenue, writing off and getting to write off 500 million rand in debt. Re lebella dikgang tse di amang ditlhopho tse di tlang tsa dipusoselegae tsa Ngwanatsele. The sports star of the year, it's a Mo go tsa metshameko a ka nne Simbine o iponetse dikgele tse di kwa godimo kwa dikabong tsa metshameko tsa bosomere bongwe tsa Aforika Borwa kwa Sun City kwa Northwest maabane bosigo. Magaetso madume tsa segong jono re di simolola ka gore bopaki jwa ga Vusemose Cat Matala yo go teng ke leloko la setlhopha sa segongwana sa bosenyi bone bo tswelela ka kwa komising ya dipatlisiso ya Matlanga moraga gore babueledi ba gagwe ba emise kopo ya gagwe e malebana le tshwanelo ya gagwe ye kgatlhanong le go senela tshedimosetso e ka ga e bakang gore a bonwe jaaka yo molato. Matala o ne a itshwarelela ka tshwanelo eno mme a gana go araba dipotso tse di neng di golagane le tatofatso tse di ka ga motlatsa mookamedi wa EMPD Julius Khwanazi tona ya maloba ya sepodisi Bekicele le go isiwa kwa ga dimpala kwa ga Lieutenant General Shadrack Sibia le gore a opaleditswe ke gore bola bopaki jo bo fosagetseng fa pele ga komiti ya nakwana le tse dingwe. Matala ke thitokgang ya ditatofatso tse di nnileng le seabe mo go tlhomiweng ga komishene ya Matlanga. Bopaki jwa yo go tweng ke tokololo ya segongwana sa bosenyi Vusemose Cat Matala bo tlhotse bo reditswe gape kwa komisheneng ya Matlanga mme ga a ka tshwaela thata ka ga merero e neng e saletse kwa morago mo lekwalong la gagwe la maikano la tlaleletso jaaka tsweletse go dirisa tshwanelo ya gagwe ya go se batle go bua sengwe se se ka dirang a lebege jaaka ikete o molato. Seno se akaretsa dipego tsa dikgolagano tsa gagwe le Julius Khwanazi EMPD le tlhatlharuane ya dipone tse di bolou tsa mapodisi. I've been advised to also place on record that I'm a suspect in case involving the EMPD, and I therefore do not wish to answer any question regarding my interaction with the EMPD. Matala o ganne go araba dipotso tse di ka ga kgolagano ya gagwe le Mike van Wyk tse di bakilweng ke bosupi jwa Medicare 24 jwa melaetsa ya WhatsApp e supang fa kgwebisano ya bobedi jono e akaretsa le magato a kgwebisano ya diritibatsi. Mike van Wyk, he was my business partner and is a witness in the Medicare matter. I am therefore exercising my constitutional right as an accused not to respond to or answer any questions pertaining to him or our relationship. Morero ono tsweletse fela jalo le ka ga kgang ya motlatsa mokomishenara wa mapodisi bosetšhaba yo a sekegilweng Lieutenant General Shadrack Sibia mme le fa go ntse jalo komishene ne ya kgona go punola dintlha tse di sa tlhamalalang go tswa go Matlala jaaka na kganelwa go diragatsa tshiamelo eo mo morerong ono. That you don't want to talk about the nature, extent, frequency of your communications with General Sibia, because if you do, you are at risk of incriminating yourself in some offense, because by their very nature, they would be breaching the law. That's my proposition to you. What's your response? I cannot argue with you on that. Okay. That's how you see it. Ditheetso di tswelela pele ka moso.
Kgetsi kgatlhanong le badiri ba lesupa ba mmasepala Emfuleni ba ba tshwereng mo bokhutlong jwa beke jo bo fetileng e buseditswe morago go fitlha Phatwe a le malatsi a le 31 kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Famdabale Park. Balatofadiwa bao ba ba golagangwang le mafapha a letseno la motlakase ba tshwere ke setlhopha sa dipolao sa ba golagangwang le tsa dipolotiki mo Gauteng. Dipatlisiso tsa sepodisi di senotse magato ya fa ba ne ba ikgolaganya le baagi bao ba kgaoletswe motlakase le go ba batla madi gore ba busetse motlakase. Balatofadiwa ba le supa ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo pele ga gore kgetsi ya bone busediwe morago go mosupologo wa beke e tlang. Ba tshwerwe ka la botlhano le la tshipi ka nako ya letsholo la sepodisi la go senka ba ba amegang mo bonweenweng jwa go ikgogela motlakase kwa masepaleng ono o kgaratlhang. Accused are facing, at the moment, Your Worship, 4 counts. One of tampering with essential infrastructure, the second one being that of fraud, the third one being that of theft, and money laundering on the 4th count, Your Worship. But I must indicate that state is considering also adding other accused as well as other charges in this respect. Masepala wa Emfuleni o neseditse pula go tshwarwa gono mme wa re balatofadiwa ba tshwanetse go lebana le molao ka botlalo. We are saying that we are against corruption, we are against fraud, and everybody must account for their actions because people do that on their own volition, out of their own greed. So therefore, they must take our accountability, and this has nothing to do with them fooling. And if there are more arrests that will come, we'll obviously welcome them. If there are more charges that will be added, we'll obviously welcome them. Balatofadiwa botlhe ba le supa ba tla nna mo tlhokomelong ya mapodisi go fitlha ba tlhagelela kwa kgotlatshekelo gape ka mosupologo ko ba solofetsweng go kopa beili. Re boe gape re go amogele mogaetso mme re tsholetse ka gore kgetsi kgatlhanong le banna ba le batlhano ba ba latofadiwang ka go tsamaisa laboratory ya diritibatsi kwa Limpopo e buseditswe morago go fitlha la botlhano kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya Musina. Setlhopha seno se tshwere ka la botlhano o fetileng morago ga go ribolwa ga laboratory ya sephiri ya crystal meth kwa polasing ya selegae. Balatofadiwa ba akaretsa baagi ba le babedi ba naga ya Mexico le ba le bararo ba naga ya Zimbabwe. Babelaelwa ba le batlhano ba tsweleletse lwantlha kwa kgotlatshekelo ba pharilwe ka melato e le mmalwa go akaretsa tlhagiso ya diritibatsi tsa boleng ba diranta di le milione di feta 160 gape le go gwebisana ka diritibatsi tsa crystal methamphetamine. Bone ke baditšhaba ba Mexico le Zimbabwe, Mariano Bazara, John Castillo le Mubai, Tsanaka Royce le Tichuane Royce. The accused are guilty of the offense of manufacturing and supplying of scheduled substances in that on or about the 20th of August 2026 at near plot J19 Kamkusi in the district of Bembe, Musina, the accused did unlawfully and intentionally manufacture and supply an undesirable dependent producing substance as listed in Part 3 of the Schedule 2. Moeledi wa babelaelwa o dirile kopo gore molato o busediwe morago go fitlhela ka la botlhano. The understanding of English is very, very limited. So there's no chance that they will be able to understand the charges that have been read, and even the proceedings today. For that reason, I have arranged with my learned colleague that the matter be postponed until coming Friday the 28th for a language-speaking interpreter. Mapodisi gape le setheo se se samaganeng le bosenyi jo bo rulagantsweng di-Hawks ba ile ba fitlhela tshedimosetso go tswa go baagi ba mo toropong ya Musina mme morago ga fao ba ile ba fitlhela ditshwanelo tsa go ka puruputsa polasa. Here they can't communicate. In the farm when they're making drugs, they cook drugs for our kids. Now we don't have kids. Our country is dying every day on daily basis. Our children are dying. I've got 2 sisters who are at rehab, Busile Rehabilitation Center. They were on drugs from maybe for 15 years, staying with them. And that thing, it was killing us as a family. Dipatlisiso di tswelela pele mapodisi a mo motlhaleng gape wa babelaelwa ba bangwe mo kgetseng eno. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Musina.
Monna wa dingwaga di le 22 o tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Mdantsane kwa porofenseng ya Eastern Cape mabapi le polao ya tshimega ya lefatshe ya mabo le makgetlo a le mabedi Zolani Tete. Mmelaelwa yo o tlhageletseng ka wheelchair o kopa beili ka ntlha ya seemo sa gagwe sa botsogo. Puso e ikaeletse go ganetsana le kopo ya gagwe ka ntlha ya bosiamisi jwa kgetsi. Puso e tseletse ka go nganga gore go na le lefelo la kalafi le le amogelang boemo jwa gagwe jwa kalafi kwa lefelo le le gaufi la ditirelo tsa kgopololo. Molatofadiwa o lebane le tatofatso e nngwe ya maiteko a polao e amanang le mosadi yo o thuntshitsweng ka nako ya tiragalo ka la botlhano maitseboa. Molato o sekegilwe go fitlha ka moso go reetsa kopo ya beili. Puso e dumela gore e ka bosiamisi gore molatofadiwa a rebolelwe beili e nganga ka gore pabalesego ya gagwe e ka nna mo kotsing ka ntlha maikutlo a baagi mme e tlaleleditse ka gore melaelwa a ka feretlhana le dipatlisiso tsa mapodisi fa a ka rebolelwa beili. It will be for his own safety that he be kept in some safety by the police, because of the public anger expressed even in this court and the investigation to unfold. Le fa go ntse jalo babueledi ba mmelaelwa ba gatelela gore o tshwanetse go rebolelwa beili ka ntlha bo masisi jwa itekanelo ya gagwe. For reasons which I've started with, which is his medical condition, we would, Your Worship, rely on the principle, which is commonly known, that bail applications are urgent in their nature, and thus we would request that this matter be transferred to bail court. Puso ya profense e ne etetse lelapa mme go tsweletse ngangisano ya gore a Teto tshwanetse go rebolelwa tirelo phitlho e kgethegileng kgotsa nya. Here you have got so many champions. So what determines that is the profile. When that profile is being looked at, and the unfortunate part is also the competence of the president, no one else. We might have made the submission to president with that, but it's something that we know it's sensitive. We can't speak about it up until the president decides. Go solofetswe fa ba belaelwa ba le bararo ba tla tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya Mdantsane lekgetlo lwa ntlha ka moso mabapi le kgetsi eno. Mapodisi a ra solofetse fa go tla tshwarwa batho ba bangwe gape. Jaaka ditlhopho tsa dipososelegae tsa 2026 di le gaufi, makoko a sepolotiki a ipaakanyetsa ntwa ya phenyo le go busa dimmasepala. Lekoko la ANC le tsitse bontlhopheng ba lekoko kwa dimmasepaleng di le 3 kwa Free State, mme seno se tshositse dipotso ka ga leano la lona jaaka tsela ya ditlhopheng kgotsa ditlhopho tsa selegae. Go tlhagisitswe maina a le robedi kwa Mangaung go akaretsa ratoropo wa Khuduthamaga wa Maloba Thabo Manyoni, raptoropo wa ga jaana Gregory Ntatisi le motlatsi wa gagwe Lulama Titi Odili. Kwa Matšhabeng go tlhagisitswe maina a le 7 go akaretsa ratoropo wa ga jaana Thandokulo Khalipa. Kgato ya ANC ya go se itsise bontlhopheng ba motsesetoropo mongwe le mongwe e gakgamaditse bangwe. Motlhalosi wa tsa loago go tswa kwa Yunibesithing ya Freistata a re lekoko lo sale lona le balatedi ba le bantsi mme seno se bonwa gantsi ka nako ya ditlhopho. Fela tshwetso eno e supa gore lo dira ka natla go fokotsa dikgotlhang mo gare ga lekoko segolobogolo jaaka makoko a mangwe a beile ntlhopheng a le esi fela kwa pele. Go ba boroko kapa kgwetlo e masisi ka hara lekoko lena la the African National Congress ke gore go na le maemo a sa iketlang ka go sa utlwane ga maloko a lekoko lena. Ke ka go ke akanyang gore tshwetso e tseilweng ke the African National Congress ke go samagana le yone kgwetlo ena go netefatsa gore motlhomong ga gona tlhatlhwarwane e leng gore e nna teng. Matebesi a re le fa mokgatlo o tlhalositse tshwetso ya one go bontsha go
nna le bofitlha go batlhophi. Se re bolela gore motlhomong lekoko la the African National Congress le ga lena tshepo because moagi e mongwe o tla nagana gore motlhomong yone lekoko lena ga lena tshepo mo ditshwetsong tse ba di tsayang. Setlhopha sa baagi sa Mangaung Concerned Community sa re kitsiso ya bontlhopheng ba go nna boratoropo ke sengwe se se senang boleng. ANC ya bontsha gore process ena e ba e latetseng ya gore anyone a kgone go ikgethela motho a mo batlang ke ntho e ntle ba kgone go etsa hantle ba kgone go tsamaisa ka tsela tsa bona. Lekoko la ANC le boetse le itsisitse bontlhopheng ba le batlhano kwa masepaleng wa Maluti a Phofung go akaretsa ratoropo wa ga jaana Tumelo Thebe jaaka naga e ipaakanyetsa ditlhopho tsa makgotla a selegae ka ngwana a tsele. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Ditlhopho tsa dipusoselegae tsa 2021 di bakile go tlhophiwa ga Namakwa Civic Movement kana NCM e leng mokgatlho wa baagi o eteletsweng pele ke baagi le bašwa ba e leng dingaka. NCM e fitlheletse kemonokeng e kgolo go ralala sedika sa Namakwa le go iponela manno mo bomasepaleng ba le bane. Lekoko le tsepamisitse mogopolo mo motlakaseng, tlamelo ya metsi le tlhokomelo ya mafaratlhatlha a botlhokwa. NCM e ipaakanyetsa go sireletsa kemonokeng ya yona, mme DA le Patriotic Alliance le tsona di kgaratlhela go iponela batlhophi kwa kgaolong eo. Tla re lebelele kgang eno le tsibogo ya baitsanape ba dipolotiki mabapi le kitsiso ya ditsholofetso tsa ANC tsa ditlhopho ka poporesidente wa lekoko Cyril Ramaphosa. Go latela ditlhopho tsa dipusoselegae, Namakwa Civic Movement NCM e bone diperesente di le 2.8 tsa divoutu kwa sedikeng sa Namakwa. Masepala wa Namakwa ga wa nna le mofenyi o ka busang ka nosi, ka jalo o ne wa etelelwa pele ke pusotshwaraganelo ya DA le NCM. Makoko ano a nnile le ditumalano tse di akaretsang thulaganyo go refosanya maemo a bommeiara le bobusakgotla. Ditlhopho tse di tlang e tlile go nna teko go NCM gore a mokgwa wa bona wa go busa o ikaegileng ka se baagi ba se tlhokang o tla ba bonela kemonokeng. Lekoko la re le tsepamisitse mogopolo mo dintlheng tse di amang baagi. We've achieved turning the municipality around, increasing its revenue, writing off and getting to write off 500 million rand in debt. But the battle is not yet complete. The battle is not yet won. Lekoko le tsenela ditlhopho tsa monongwaga le setse le itiretse leina go ralala Namakwa, mme go na le kgaisano e kgolo jaaka batlhophi ba ikaelela go dira tlhopho ya bona. DA le NCM di tlile go batla go sireletsa kemonokeng ya tsona fa Patriotic Alliance e batla go matlafatsa kemonokeng ya lekoko ka kgaolong eo, mme go batlhophi tlhopho ga ine ikaega fela ka ditsholofetso tsa sepolotiki. NCM is doing good at this point in time. NCM is moving forward, and NCM is looking after his people in Namaqualand. The door of NCM is it's always open. They listen, they do. Khabagare moitseanape wa dipolotiki o tsibogetse ditsholofetso tsa ANC tse di dirilweng ke moporesidente Cyril Ramaphosa gore ba batla go fetola bommasepala go nna metheo ya kgolo le dipeeletso. O dumela gore lekoko le tlhoka go supa gore e ka nna le le ikanyegang, a re ANC e tlhoka go supa boprofessionale le puso e lolameng fa e batla go ngoka dipeeletso. You can actually use your action on the current mayor. Look at the current mayor maybe of Guruleni. Look at the current mayor maybe of Ditaba. Look at the current mayor of Machabeng. And if they have not performed, you do not even allow them to be nominated into all of that. Why? Because it creates credibility issues for the bigger brand. But this inability to act, even on clear data and evidence, after the ANC had established what is called monitoring and evaluation unit at headquarters to be able to track these numbers, it's really just difficult to understand. Magaetso nkile matsogo metsing ke Orlando Amstel Arena. Dindilekalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le High. Ga jaana ke go tlogela ka ponelepele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho ke lebogile kgaje go fitla gape re kopana mo nako di etlang. Phiri o rile ga bosegangwe.
tla ke go leboga ka tla go mogaetso madimo re bone ponelo pele a maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le matsatsing la ka moso go bontsha fa go tla boga bogile go ralala di-province ka bophara mme go tla bo go thibile ka kwa province ka kwa Eastern Cape le Western Cape mme re lebelele matsatsing la ka moso teng go tla thiba ka kwa province ka kwa Eastern Cape le Western Cape mme go tla boga go ralala di-province ka bophara re tswele pele re lebelele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela province ya Gauteng Johannesburg e tla be keme go digrata di le 20 le bone fa Pretoria e tla be keme go digrata di le 20 le borataro re ka kwa province ya ka kwa Limpopo Tendo e tla be keme go digrata di le 20 le borobongwe fa Mosina yana e tla be keme go digrata di le 30 re lebelele province ya ka kwa Mpumalanga Skhukuza e tla be keme go digrata di le 30 le bongwe fa Mbombelene e tla be keme go digrata di le 20 le borataro re tswele pele re lebelele province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla bona le tlhabo ya letsatsi mme e tla be keme go digrata di le 30 Richards Bay e tla be keme go digrata di le 20 le borobedi re ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletswai e tla be keme go digrata di le 25 fa Mthatha yana e tla be keme go digrata di le 20 le boraro re lebele province ya ka kwa Western Cape teng Glen Willem e tla be keme go digrata di le 30 le boraro fa George yana e tla be keme go digrata di le 10 le bosupa re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Kurumane e tla be keme go digrata di le 20 le borobong fa Apinteni go tlana mogote thata ka digrata di le 30 le bobedi Springbok e tla be keme go digrata di le 30 le bongwe re lebele province ya ka kwa Free State teng Frankfurt e tla be keme go digrata di le 20 le borataro fa Kroonstad yana e tla be keme go digrata di le 20 le bosupa re konosetse re bele province ya North West teng Mahikeng e tla be keme go digrata di le 20 le borobongwe Rustenburg go tla bo go le mogote ka digrata di le 30 Klerksdorp e tla be keme go digrata di le 20 le borobongwe mo ga e tshoka go rela go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko